hay pa' nadie, pa. Саламатсыз беже? Қаншадан болды? Балар. Bunlar 500'dü. Бұлар 500-600 сом. Реальный балар қаншадан кетті? 550'ден бердім деп. Постоянно клиентке 550'ден бердім. Ассаламалейкум, урматтуу Дон Кабар каналының көрөрмандары, YouTube көрүүчүлөр, каналдын коноктору. Экинчи бөлүк деп баштайлы. Экинчи бөлүк. Индук, тоок, өрдөк. Саламатсыз беже? Баланы айтып койсун. 500, 550, 600. 500, 600 сом дейт. Коростор, тоок, тойгонго. Рахмат. Индук канча экен? Сау элек. 1700 сом мына индук. Бул 2 жаш боло элек, э? 1 жаш. 1 жаш экен. Майскилер. Буякта өрт болуп атат го базар, кызып. Саламатсыз беже? Қаншадан болды? Балар. Bunlar 500'dü. Бұлар 500-600 сом. Реальный балар қаншадан кетті? 550'ден бердім деп. Постоянно клиентке 550'ден бердім. Мешок дай. Нет, мешок не будет. Брама. Чистый, жаман чоң брама екен. Камераға батпай атат. Ассаламалейкум. Қанша екен бағасы? Тоғықтары, ә? Тоғықтары қаншада байке? 2000'ден тоғықтары. Қора сатылбайды екен. Брама таза, ә? Үші жөже тұқымға кірелік, ә? Жұмыртқа. Жақсы. Бұл жерде жұмыртқаларын біле сатса болады ке? Байке номеріңіз айтып қойсаңыз? 557 87 80 88. Рахмат, сауданыз болсын. Апрельский Коростор 600 сомдан. 600 сомдан. Ассаламалейкум, индік қаншадан? Эркеги 1800, ургачылары, макиштери 1,5 миңден. Индік. Монда кызыл тоуктор бар екен, 350 сомдан дейт. Булар энде жумуртка багытындабы? Жумуртка багытында. 350 сом. Инда уткаларчы, бай эже? Инда уткалар турат. Инда утка 500 сомдан. 500. Мыйда цесаркалар турат мы? Аябай эти диетский деп коет го муну. 700 сомдан дейт. Бирок аябай шок болот да булар. Индиктерге караганда. Ушундай базарда 700 сомдан дейт. 50 сом, 100 сом түшүп берсе керек. Şu менен видеобузду аяктайбыз. Жакшы лайк. Ката кемчилик болсо кечирим сурайбыз. Каттал электер болсо катталып, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочуну басып койсоңуздар. Биринчилерден болуп сиздерге видеобуз барат. Бул жер Ош базары. Мындай болгон жер. Саламатта калыңыздар, эмки видеолорго чейин.